Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Алам Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, жалпы эле кадырман кыргызстандыктар, амансыздарбы туугандар, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге кайрадан эле мына ушул Ордол Ош шаарынан салам айтамын дагы. Бүгүн 18 декабрь күнү Ош шаарында жапалак унаа базарында кандай кетстер, кандай жаздар, анан дагы Авента, Лассетти, ошолордун кандай абалдагылары кирди. Алда сиздер менен биргеликте чогуу таанышып көрөлү дагы. Мына ушул чыгарылышыбызды жакшы маанайда көрүп, аягына чейин көрсөңүздөр, буюрса сиздерге издеп жүргөн машиналарыңыздар чыгып калышы мүмкүн. Анда эмесе бул чыгарылышыбызды биз бисмилла деп баштадык. Мына ушул астыбыздагы кызыл түстөгү кетиштен биз бул чыгарылышты баштайбыз. Баасын биринчи билип алайлы. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасың? 380. 380 миң, электропакет. Машинанын иши барбы же жокпу? Иши айдаш керек. Только айдаш керек, бензин куюш керек. Болду. Чалабыз, Кудай кааласа. Машина тууралуу маалыматты берели туугандар, эми болсо. Машина абалы жакшыдай көрүнөт. 2003 жылкы 53 менен бул жерден 56 деген номер. Номердин башы 56, О, 56. Болду. 56 Мынакей, туугандар, мына ушундай. Биз алдыга жылсак, мына ушул жерде кара түстөгү кетисти дагы мен сиздерге көрсөтөйүнчү. Мына ушул кетисти көрсөтөйүн. Сиздерден мекен бул? Канча сурап атасыздар? 450. Электропакет. Механика коробка. Арт жак болсо мына ушундай. Машинанын кылчу иши жок, Кудай кааласа. Неге кара түстө. Маалымат кагазына келсек 2004 жылкы 14 1.6. Донус моторбу? 509 менен 06 15, 15. Болду. Неге? Мондар. Кетис болду. Базарыңызды берсин. Дүңгөлөктөр мына ушундай. Буюрса кыштан жакшы чыгасыздар. Бааны кылып алыңыздар. Жогоруда айтканда мен сиздерге Короллалардан кошуп коебуз арасында. Кетис, Жаз, анан дагы Лассетти унааларында сиздерге мына ушундай жаңы келген унааларды көрсөтүп коелу. Так. Бул Спаркты толук чыгарылган жылын азыр мен сиздерге көрсөтөмүн. Спарктын чыгарылган жылы 2017. Баасы болсо 750 миң сом, 755 менен 177 деген номерлерге чаласыздар. Ассаламу алейкум. Отурабыз, бен марал, электропакет. Пробеги канча болуп калган? 86 миң, Болду, 86 миң пробег туугандар. Мына ушундай. Биз алдыга жылсак, туугандар, бул колосторду чыгарабыз буюрса. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына ушул жазды мен сиздерге көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөр кышка абалда. Европейс бул жерден 2005 жылкы 550 менен 16 73 деген номерлерге чалабыз. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыздар ака? 11 миң, Пробегини бир көрсөтүп койбойсузбу? Эгер мүмкүн болсо. Сизге любой нерсе мүмкүн. Болду. 110 миң 712. Болду, базарыңыздар болсун. Кудай кааласа машинанын иши жок, Мына жаздын мына ушундай. Так, Польшанын номеринде. Чыгарылган жылы жогоруда айткандай Европейс 2005 жылкы. Жака жазсак Алам Кабар. Сиздерденби? Мына ушул жазда көрсөтөйүнчү. Ошондо каяктын номери болуп калат, Европейста бар, Honda Jazz бул жерден чыгарылган жылы 2005 жылкы 14 номерлерин бир сыра көрсөтүп айтып коеюн. 58 менен 55 66 84 деген номер. Полный электропакет. Дөңгөлөктөрү же жакшы. Кышка абалда. Коробка механика. Биз алдыга жылайлы.
Так. Мына şu GT2'ni ko'rsataychi. GT2. Shunda osmon tushdi. Sizlardan bakamashlar? Qancha so'rab turib bilmaysizmi? Çıkarılgan yılı 2007 yılı tuğanlar. Отличный состояние, европеец, 58 мен 55 68 84 деген номер. Мынакей. Шунда. Королла қанша екен ака, Королла? Қанша сұрап отырсыз басы? Қанша? 670, а? Bir tartib qo'yaylik, ha? 670, 2003 yılqi, 1.6, 55 men 92 91 70 degan nomer. 670 ming so'm bo'lib ketdi tuğanlar. Коробка avtomat. Коробка avtomat. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Tak deb. Aldiga chiqsaq, mana shu Spark'ta bilaychi, sizlardanmi? Qancha so'rab o'tasiz? 8,5 ming. Probek qancha? 53 ming. Oo. 53 ming. Canına ko'rsatib qo'yaymi sizlarga? Ma'lumot qog'oziga kelsak, 2016 yilqi. Bir объем 53 bilan 80 80 03 degan nomer. Mashina ochiq-a? Biz ko'rsatib qo'yaylik, avtomat korobka tuğanlar. Ultra'lar kojadan. Bu yerdan konditsioner bor ekan, unda mana shunday monitor da bor ekan. Jo'g'ida aytganda probegini uqdingizlar. Bo'ldi, bozoringiz bo'lsin. Tak deb. Keyin sizlarga Lasettilarda ko'rsataylik, Lasetti. Corollalarda bir şey aralatib ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu vaqt ustida Corollani ko'rsataychi. Corolla. Avamdan so'rayinchi bahsini. Assalomu alaykum. Ava qancha so'rab o'tasiz? 760. Probegi qancha bir ko'rsatib qo'ymaysizmi? 236 ming mana ekan. 236 ming. Monitor bor ekan. Konditsioner da bor ekan. Basını uqdingizlar, döngölökler уже qishqiga o'tgan. Zimdey. 2008 yılqi tuğanlar. 1.6 объем 59 men 96 62 00 degan nomerga chalasizlar. Nega? Corolla'nın daregi mana shunday. Kalos bo'yicha ma'lumot beraylikmi? Jo'g'ida aytganday. Kaloslarda sizlarga ko'rsatamiz. Kalostun sirtqi ko'rinishi mana shunday. Çıkarılgan yılı 2005 yılqi. Bası olsa 400 ming so'm, 706 bilan 98 98 62 degan nomerlarga chalasizlar. Mana Mana shunday ishni ko'rsatib qo'yaylik, qiz cho'chib ketmasin. Tak. Aventa sizdan aka? Qancha so'rab o'tasiz? 600 ming so'm, ha? 600 ming so'm so'rab o'tibdir. Probegi qancha aka? 250 ming. Elektropaket, tek коробка mexanika. Artcha olsa mana shunday. Boshida kamchilik bo'lsa aytib qo'ying. Yo'q-a, xudo xolasa. Mana shunday. Только benzin qo'yish kerak. 2007 yilqi 1.6 52 men 50 22 11 degan nomerlarga chalib turib, xudo xolasa bog'ni qizitasizlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Tak. Yaqinlarimizdan men sizlarga Lasettilarda bir shira ko'rsatamiz. Var Lasettilar ko'rsataylik, Lasetti. Shu Lasettini ko'rsataychi. Döngölökler qishqi, motor jag'i mana shunday. Tak dengizdag'in. Assalomu alaykum. Havo qancha so'rab o'tasiz? 450 ming, ha? 450 ming. Bir shira yaxshi qilib obzor qilib ko'rsatib qo'ying.
İçinden ko'rsatib qo'yamiz bir. Коробка mexanika. Mana shunday. Коробка mexanika. Çıkarılgan yılı bu yerden 2012 yılga. 1-4 болады екен 52 менен 17 08 60 деген номерлерге çalasızlar. Болды, базарыңыз берсін. Болды. Жаздарды деле тарттабыз. Қанша сұрап атасыз? 2007 жылғы туғандар жас. Идеальный состояние 59 мен 66 95 55 деген номер. Қандай дейсіз? 780, ha? Kami var. Avtomat коробка. Пробегін бір көрсетіп қойылшы. Пробеги 200 мың екен. 200 мың 38 қаншада екен. Мына шындай. Машина негізі жақсы көрінеді туғандар. Сыртқы көрініші мына шындай. Жаз. Болды ака, базарыңыз берсін. Biz aldığa çalsaq sizlerge daha bir-iki çıkarılırsa kalosты көрсөтөлүк. Kalos. Ötüp kötөйүл akalar, ha? Mana şu lasiyetini sorayınçı men sizlerden. Bu lasiyeti mına şu. Şu döngölüktөр kışkıga ötkөн. 2008 жылғы 1.6 55 мен 95 11 14. 450 мың деді ме? Болор жері 450 екен. Болор жері 450 мың екен туғанда. Әке. Шындай. Біз алдыға жасақ. Так, дейіз дағын. Дал жерден мұна шула сетін сұрайыз дағын. Бұл шығарышты жиынтықтай тұқшойыз. Жаздарда көштөлі туғандар. Жаздарда бірексира көштетіп қойылды. Сізде ма? 2008 жылғы туғандар 1.6. Корея екен. 56 менен 555 304 деген номер. Сіздерде ма? Қанша сұрадыз? 500 мың, коробка. Автомат. Отырғыштар кожадан. Пробеги қанша ка? 220. Машинаның іші бар бізде жоқ па? Жоқ, Құда қаласа. Мына шындай. Дөңгелектері жоқ, қышқыға өткен. Болды, базарыңыз берсін. Біз алдыға жасақ. Жаздарда көштөлі бір-екі. Жаз. Машын жаз көштөлінші. Уқтап тұр, тыншын албайлы қойылы. 2007 жылғы 1.4 табиым 500 мен 04 07 84 деген номерлерге çalasыздар. Есін тыншын албадық, турасы жүнесіздер. Так, дейіз. Ол жерде мұна шыл Королланы көрсетейінші мен сіздерге. Королланың шығарылған жылы 2004 жылғы туғандар. Отличный состояние дейді. 53 менен 33 65 28 деген номерлерге çalасыздар. Ассаламу алейкум. Ауа қанша сұрап атасыз? 670. Монитор бар екен, а? Пробеги қанша бұның? Бұл қашан келген ауа Қырғызстанға? Пакеттер бар ғой. 314 мың. Қырғызстанға қашан келген? Машинаның іші жоқ, Құда қаласа? İşi жоқ. Болды, çalağız Құда қаласа. Мына шындай. Меніңше минилбей тұрған, бұл жерде тұрған бұл машиначы. Туғандар мына шындай. Так, туғандар. Мына шул Королланы мен сіздерге көрсетейінші. Сыртқы көрінішін бір шер обзор қылып көрсетіп қойын. Дөңгелектері уже қышқыға өткен. Қыштан жақсы шығасылар. Так. Окей. Малымат қағазына кетсек, шығарылған жылы 2004 жылғы. Номерлері 501 мен 50-50-19 деген номер. 1.6 болады. Объемы. Мына балонның астында алмаштырасыздар. Аст жағы жақшы.
Qancha dediniz basını? 550 ming so'rayapti tuğanlar. Üstü olsa buna şunday. İçini bir sıra ko'rsatib qo'yaylik. Elektropaket, korobka mexanika. Artjag'i buna shunday. 550 ming so'rayaptir. Kam bor xudo xolasa. Mana mana shunday. Beş yüz elli ming. O'sha yoqda ballar turadi. O'sha qatorda turadi. Mana o'sha ballar. Anjandali da bir Corolla turadi tuğanlar. Ya bundalar tartdi. Qaysi nanu? Bo'ldi, qo'shib qo'yam, nakan. Naga. Stream, Honda Stream chiqarilgan yili 2003-yilgi. 2 объем, bas olsa 570 ming so'm. 79 men 48 69 69 degan nomerlarga chalasizlar. Hech bo'lsa mana shunday. Aka, probegi qancha buning? Probegi. Bo'ldi. Mana shunday. Sirtqi ko'rinishi mana shunday ekan tuğanlar. Bu yoqqa jilsak, bu yerdan daha bir Corolla turadi tuğanlar. Sirtqi ko'rinishi mana shunday. Mana shu yerlarda azmaz ishlari bor. Chiqarilgan yili 2003. Bu yerdan 1.4 объем. Nomerlarini yaxshilab ko'rib olsangizlar bo'ladi. İçi olsa mana shunday. Tak. Mana shunday. Buni qancha so'rayapsiz aka? 500 ha? Bo'ldi. Chalamiz buyursa. Tak deysiz. Mana shu Aventa'ni ko'rsataymi sizlarga? Aventa. Sirtqi ko'rinishini bir sira ko'rsatib qo'ying. Sirtqi ko'rinishi mana shunday. Hozir basini so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsizlar taqsirlar? 11,5 deb 11,5 ming ha? Bor ekan. Probegi qancha bir ko'rsatib qo'yaysizmi? Avtomat korobka. Ha, 150 jet ha? Belgilar. Bir ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsin. Bol 157 ming 499. Bozoringiz bersin. Ortchaqda bir sira ko'rsatamiz. Mana tuğanlar. Mashina xudo xolasa ishi yo'q ha? Ishi yo'q aka. Aha, bo'ldi. Chalamiz xudo xolasa. Nomerlarini ko'rsatib qo'ying tuğanlar men sizlarga. Nomerlari mana shunday tuğanlar 2011-yilgi. Basini ko'rdingizlar. Nomerlarini yaxshilab ko'rib olsangizlar bo'ldi tuğanlar. Mana shunday. Mana shunday bul chiqarilishi intiqayli tuğanlar. Qo'limizdan kelishicha sizlarga xizmat qildik. Qandoqdan mumkin bo'lishicha bul chiqarishni gruppalar bilan bo'lishib qo'yingizlar. Jo'g'orida aytganday biz sizlarga O'rdo'l Bo'sh shahridan daha bir jolu cho'ng salom aytamiz.